Это программа «Русский вопрос», в студии Елена Горенко. В конце ушедшего года Черногория получила официальное приглашение вступить в НАТО. Эта перспектива буквально расколола братское балканское общество. Черногорская оппозиция выступила с решительным протестом, потребовала отставки премьер-министра, формирования переходного правительства и назначения новых парламентских выборов с последующим референдумом о вступлении в альянс. По городам Черногории прошли многотысячные митинги в поддержку оппозиции. Премьер Джуканович предложил представителям оппозиционных сил войти в состав правительства. Но те потребовали не только министерских портфелей, но и постов в других ключевых ведомствах страны. Куда это приведет противостояние? Окажется ли Черногория в НАТО и должна ли Россия повлиять на эту ситуацию? У нас в студии президент Черногорской партии «Новая сербская демократия» Андрей Мандич. Господин Мандич, здравствуйте. Поддержка антироссийских санкций со стороны Черногории. Она была удивительна. Почему это произошло? Как вы сами к этому относитесь? Почему это случилось? Jedna veoma štetna i pogrešna politička odluka koju je donijela vlada premijera Đukanovića. Ta odluka nije izvorno crnogorska odluka, nego je ona nametnuta sa strane. Prosto zemlje koje su Đukanovića usmjeravale da brod Crne Gore usmjeri prema NATO savezu, insistirale su da prvo se pokaže kao lojalan saveznik tako što će Crnu Goru i Rusiju udaljiti jedne od drugih. To udaljavanje Crne Gore i Rusije najbolje se može izvesti i uraditi tako što će državno rukovodstvo Crne Gore pokušati i uraditi nešto što nikada se nije desilo u posljednjih 300 godina od kako postoje zvanični odnosi Crne Gore i Rusije. Moram da kažem da je Crna Gora kao država postala upravo zahvaljujući podršci nekadašnje carske Rusije. Današnja Crna Gora i današnja crnogorska vlast sa ovim postupkom odgovaraju na najgori mogući način na ono što dugujemo Rusiji. Crna Gora bi trebala da bude zahvalna Rusiji za sve što je ona uradila u posljednjih 300 godina. Mi imamo... Izvolite. В обществе это привело к определенному расколу? То есть граждане Черногории, они поддержали эту политику или нет? Ne. Građani Crne Gore se suprotstavljaju politici koju vodi vlada Crne Gore, zato imamo velike proteste u Crnoj Gori. Desetine i desetine hiljada ljudi u Maloj Crnoj Gori su izašli na ulice, protestuju protiv vlade Mila Đukanovića, koja je vlada, zahvaljujući činjenici da ona krade na izborima, otima glasove i tako je Đukanović premijer. 27 godina on vlada Crnom Gorom, a da iza njega ne stoji većina građana Crne Gore. I to mora da se mijenja. Zato smo mi sa ulice i poslali jednu veoma jednostavnu poruku, da tražimo poštene i pravične izbore. Ako imamo takve izbore, mi znamo da Đukanović neće biti na vlasti. A samim tim prestaće ta pogrešna politika koja za posljedicu ima uvođenje sankcija Rusiji, odnosno kao krajnji cilj uključenje Crne Gore u NATO savez, a da prethodno ne bude provjerena volja građana Crne Gore. Мне просто интересно, кто тянет Черногорию в НАТО? Кому это нужно и какая аргументация для страны? Pa Crnu Goru u NATO guraju zapadni saveznici, Đukanovićevi. Oni ljudi koji imaju problem sa čitavom tom situacijom u kojoj je dovedena sama zemlja. Đukanović se u prethodnih 20 godina bavio kriminalnim radnjama. I te kriminalne radnje dokumentovale su zapadne strukture koje ga ucijenjuju sada zbog tog kriminala, šverca cigareta, šverca akciznih roba, i on je prisiljen da izvršava njihove naloge. Đukanović je marioneta u rukama Zapada и он усмирava те процессы. Но тогда странно, если Джуканович получает одобрение в парламенте, почему его поддерживают, если определенно известна коррупционная составляющая, в которой он находится? Svoju podršku u parlamentu obezbjeđuje između ostaloga i korupcijom. Korupcija je postala sastavni dio vladanja Mila Đukanovića. Mi smo kao opozicija, kao demokratski front isticali, naglašavali i prosto potencirali činjenicu da Crna Gora, današnja,
nalazi se na samoj ivici sukoba. Mi smo duboko podijeljeno društvo. Mi smo duboko podijeljena zajednica koja mora da nađe neki put zajedništva. Crna Gora se udaljila i od vjere, udaljila se od morala, udaljila se od svega onoga što je nekada karakterisalo tu tradicionalnu Crnu Goru. От кого необходимо защищаться Черногории? То есть от кого, если она вступает в НАТО? Ona neće ući u NATO zato što to ne žele njeni građani, a vlada planira da u toku ove godine realizuje projekat uključenja Crne Gore u NATO suprotno većinskoj volji građana bez organizovanja referenduma. Opozicija traži da se u Crnoj Gori organizuje referendum, da se građani izjasne da li Crna Gora treba da bude članica NATO-a ili ne. Građani neće dozvoliti da se odluka donese u parlamentu. Zato smo i na ulicama. Zato protestujemo i zato vjerujemo da će uskoro doći taj trenutak kada ćemo moći da promijenimo vlast. То есть митинги и протесты, они все равно не останавливают правительство Джукановича от этого направления? Mi smo protestujući bili napadnuti od strane policije, od strane režima. Ja sam hapšen, meni je ukinut poslanički imunitet. Ali to nije obeshrabrilo narod da nastavi dalje sa protestima. Protesti će biti organizovani ponovo narednih dana kao pritisak na vladu da poštuje zakone, da poštuje ustav, da poštuje sva ona pravila koja postoje u sređenim državama. Как вы думаете, зачем НАТО Черногория? Что НАТО приобретет от того, что она вступит? Crna Gora je veoma interesantna NATO-u, jer je ona još jedina država na sjevernom Sredozemnom moru koja nije uključena u NATO. Ako pođete od Španije, Francuske, Italije, Hrvatske, onda tu ostaje jedna praznina Crna Gora, pa se nastavlja Albanija, Grčka, Turska, sve do Sirije je NATO. Crna Gora je jedina još koja nije na Sredozemlju uključena u NATO savez. I oni su zainteresovani za našu teritoriju. Oni su zainteresovani za naše more, a sljedeća zemlja koja bi bila nakon uključenja Crne Gore predmet obrade NATO agenture bi bila država Srbija. То есть НАТО собирается использовать территорию Черногории для чего? Ona želi da koristi teritoriju Crne Gore za svoje, pretpostavljamo, baze, iako to sada ne govore da će biti tamo vojne baze. Žele da je koriste za transport prema snagama koje se nalaze na Kosovu. Žele da povežu Hrvatsku i Albaniju kao dvije članice NATO-a sa teritorijom Crne Gore. Imaju prosto veoma jednostavan cilj za okruživanje Srbije. Спикер Нижней палаты нашего парламента Сергей Нарышкин фактически обвинял НАТО в совершении военных преступлений против Черногории в 1999 году. Это никого не останавливает в Черногории? Crna Gora je podjednako bombardovana koliko i Srbija 1999. godine. Prvi čovjek koji je poginuo od NATO raketa bio je čovjek u Danilovgradu u Crnoj Gori, pa je onda u Crnoj Gori se desio jedan veliki ratni zločin gdje su u mjestu Murine ubijana čak i djeca od NATO bombi. Dakle, ista sudbina je 1999. godine zadesila i Crnu Goru i Srbiju. I posle, 15 godina, te ubice, ljudi koji su izvršili ratne zločine, najteže ratne zločine na prostoru Savezne Republike Jugoslavije, imaju namjeru da jedan dio uvuku na prevaran način, na prevaru, suprotno volji građana, bez referenduma u NATO. To je opasan plan, taj plan može dovesti do sukoba u Crnoj Gori. Mi ne želimo da Crna Gora rizikuje svoju budućnost, da od zemlje gdje postoji mir, gdje postoji ipak nekakav red i suživot različitih zajednica, da Crnu Goru sada pretvorimo u bure baruta i da nam se desi ono što se dešava u северноафричким землям. Господин Манич, не могу не спросить, вот ваш нынешний визит в Россию с чем связан? Ovo je prva posjeta crnogorske opozicije koja je na ovom nivou, da nas primi predsjednik parlamenta gospodin Nariškin i da obavimo razgovore koje smo mi shvatili i doživjeli na način
da Rusija želi da gradi i u budućnosti dobre odnose sa Crnom Gorom, ali sa Crnom Gorom koja ne bi bila kao Crna Gora Mila Đukanovića, koja ne bi uvodila sankcije Rusiji, koja ne bi uključivala se u NATO savez i koja bi na prvo mjesto vodila računa o vlastitim interesima. A naš interes je da Crna Gora gradi nove odnose sa Rusijom, da u Crnu Goru dolaze masovno ruski turisti, da ruski biznismeni ulažu u Crnu Goru, da Crna Gora može svoje proizvode da proda na ruskom tržištu. A svakako ono što je za nas bitno, da ne bude ugrožen naš način života. Mi smo pravoslavna zemlja, mi smo slovenski narod, mi doživljavamo Ruse kao nama najbliže. Dakle, Crnoj Gori, Srbija i Rusija su najbliže zemlje i mi želimo da u budućnosti te odnose sačuvamo jer nam je to zalog od naših predaka. Россия может помочь как-то оппозиционным силам Черногории в их борьбе с тем, что происходит? Milo Đukanović je imao dugi niz godina jednu veliku prednost što je stalno obavještavao crnogorsku javnost da on ima podršku Rusije, da ima podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Tako da nikada nije to demantovano ni sa jedne adrese. Danas, odnosno juče, nakon susreta opozicije u Dumi, dobija se jasna poruka da podršku imaju svi oni koji hoće da grade dobre odnose sa Rusijom. Đukanović nije čovjek koji želi dobre odnose sa Rusijom. Đukanović nije čovjek koji vidi Crnu Goru kao ruskog saveznika, nego kao ruskog protivnika, jer čim želi da uključi Crnu Goru u NATO, dakle samim tim Crnu Goru pozicionira kao potencijalnog ruskog protivnika. To nije put Crne Gore. Crna Gora има други путь. Господин Манич, спасибо большое, что нашли время и пришли. А я напомню, что это была программа «Русский вопрос».